Чавашхалық поэт Александр Галкин шыралнарamba тағырын билік шул житрен. Оның пулдарулықне хақлығанзе, меште жізем, дада шкула жізем литература музейне бұштарын жеш, пал авторын күнжілне азайыл жеш. Квакчи жексем Александр Галкин сывебе хайлана чипала юрызен пери. Пилик шулгала югерни видеорана чвашхал артизе Иван Христофоров тада юра авторы пери и Юрий Кудаков ширандараща. Сценарлысы Максимле произведение тюре халахра Анлы зарлна. Александр Галкин ба Юрий Кудаков композитор перле тада нумай юра жирна. Был жирна лирика завезем. Чуна пиди варгадаща, турцайлеща. Ва композиционных срекум балыч ищиханза юрики вихвать. Калбар варди тематики вечернизем. Волхой варжера полный век. Туимба пиди вейла. Варая бун завезем и не четыре. Тогда варжера гельмеры качча завезембе и баллады дурам. Александр Галкин пенде дагыржер шерим закрымышылда, элик районинче чулга шиалинче чуралда үсне. Уна началых еще мол булман. Александр Галкин евроватра үсне, варзевыгденде. Тюрех шкулада гайма майгельмен. Мыжын дезень аша мыжын, ана тумландарма, паремыш клаза каймашкан тундирде сетмен. Сянба давал паремыш клаза дагыр жолда андях кайна. Онын хайла візене болазан, онын пурны зендень пиде нумай біледен. Валынде пиде сәмбек пулдарулы сен, вал үгермеде юратна, юрламада юратна. Пенде дагыржер херхті хырмышылда Александр Галкин ялхужалық институтне вренмегене. Ундан педагогика институтын жез пухна. Он бабырле пергурсра Ольга Архипова да вренне. Шагын біргі вылхайын херне наци библиотекин жешлеген Вера Архиповна перемар галасавана. Шемгере Александр Галкин баюгерне сунугерджиге типтерленю праща. Тыгрун вещери Ольга Александровна чеваш халық поэтне паянда асрадыдать. Ширавжи шамрық чухнех пиде пулдарулла болна. Пирин аслугур сенже дед Николай Дерентьев, пирин балды драматург, артист келже дед. Эх, вол бирин бе бірмаях савынышлы уявзем, выезем, тажы зем дашла тарать пере. А пирин Саша юлдаш, сажук те темірчі дед. Хыжалда газаларат те бартық ішіне шеренгун тем жирать. Бірде студентсем, кәжілде де бір юрла продашла, пол вол бірмай жирать перемен ізінше. Мен жирнышы, мен донышы, шутламада бұлдарайман вол гайран халық ширавжи болса туғасса. Савынышлың қалаза парачанне. Поедын пулдарулы хечін ақтану майенлі бұлна. Вылцывы зембе поэмы зем, филеттон зембе юптару земде жирна. Вырысларан чвашла да нумай гужарна. Хэйниш нечундан барын задуна. Литература еннеле турдын болмала, чыре шавеннеле турдын болмала. Шавын бавара, педин шуда кайса кетім. Ундан иншудран дұқсанмада каллех кундах варчы шубашкара, изальсвара ішлерім. Редакторда, заведующийнче, ондан теп-редактор, главный редактор дашлерім издательствора. Шаунбек вара мана литературы шулі пушлан загайрым. Кындырла ішре, патшалық жинче, кайсерен вара шырле шинзем пиде тутлыйға шапны вақытыра, бір шлезаларын писарызем, өже Шаунбек сен. Александр Галкин выдыр итлагенеге авторы. Выл шутра жесем валину майжирна. Ахалден марынде унын хайла везіне вреню программе не дегертня. Хайла візем, тілінмелі шүтлезеде, еплезеде, шаун беге хачызіне пұрнас пұрнышыра малашлықыра күн жолу тебе мүлі ұтмалынеде. Шаун бек керек мүлі еврлықыранда шымылынақ тұқма майгеніне қадарса барашы, чынақта ажызем юратса бұлашы. Александр Галкинінде сов віземде, хайла віземде, юптары віземде, тілінмелі таза. Чалихедезе галас келет, ажызіне бұл ирекленех вуланайд, ажыземді шамын бада юратса бұлашы болынде. Мүжіндесен вуламадыдынан да бұласа падермесет, она прахма не пледе майшук. Пугынны земшак кун поедын кунчуле, пулдарулы гибергину майгалашеш. Унын совезембе жирны юрызіне шырандар жеш. Чевашенгларым вали Надежда Александрова и Екатерина Янгалакова.